si sa wao matamaitai ono lautou whainga whiwhiringa le nei aso. O ai uma e sa langolangoina lo whatau wā. Ia vi ia le atua i lautou whiwhiringa. Au lava leo te talo, ia alofangia le atua i maua manatu. E whaititia fōi le nganga whaafitai, e no le tapo inga, lau whainga luanga pa ia le atua i te tonu o le tātou nuu ma le fioanga. E lava le whata whaitau langa, ia o lo tātou te talo ma o tātou velo aso ai le atua soifua. Ia whaafitai o leo tini tau wao le so ma le wha moe moe. O lautou te talo e mana ai upu. Lautou te talo ai e tō ai manu, ma maua so langona wao ku whai o malo. Ia nei aso ma le tapu ai mai mau mai o tātou ainga, o mai masani tawhai fio le lalolangi. Ia mori atu le nganga whaafitai tere nei aso. Le whaapai le nā se teimi se aso, ia whonoa le tātou ainga, ai mai se whole nuu ma fioanga, ia na whai atu leo sa upu le tūlanga lo ia. Whaafitai atu fo i o ainga uma. Tawhai fio le lalolangi sa autou tapu ai mai mo tau te talo nei atu, ia lewa mai le tali wha liadia le tua. Wha ua wale tātou walawina, wale tātou tau tua mo le tātou nuu, ma le tu malo. Al nei aso se whaapai atu le Samoa, ilo ua nganga wha alo al tele. Manuia le nei aso ma toe ngau toe. E langona le whatau waa e tu sai ma le whaafsili tau le lea, ia e level tel tununga e moli whaaftai le tu malo. Ona e le whaingo fia men nei o le whaatu tuaina. O tō siri fia nei no fo inga sa whengai au malu i tau. Salo e inisi le mwhaina la tau talia ina pe uia le awala. Sa ui mai ai. O le nei lava ua o le taunu unga le asol nei. This is it. Asol nei sa tu fasili e sa moa po feo iai. Whaatu tuanga lo tu malo langa sa va ea i le ea, ma lea. Tua inga leanga sa whengai mao. O i le tau tino ale solo i le. Lango ma le wha moe moenga. Ai la tau o lo whitwhiria mo le palemene. O le wha maulalo na o lo loto le asol nei. Langona le ngango loto maulalo. Ma le nganga wha aftai le tua. Ia ina o lo iai le ngango le li. Ia vea pea lo tangata wha tau waa. Ia o te tau a vea upu whai o malo. Ia maleatina ina o sio matu i tu malo i o na vaenga uma. Mono ngang wha lalo. Ina mal fase lau le vaa pa loto. If you expect them calculate o e mwesi tau valo pio. O te manatu e to tele nisi e le ipalota. Pel me lava le sa o tangitangi ai pelo fisa o whainga palota. Ono le tūlangal nei le me lava le tu le mai. Fase lau nisi e le ipalota o lo a fia ie maliu. O lo a fia ie umalanga i fafo. Ia ma fia i fo ia le ifatino al palota ono mafo anga peno tu si fia. Ai ole nganga le na lo tamu fai pe avel tu alalo ile. Tu langa tala fea ngai i le tato ofisa o whainga palota. Ina ia avea whainga palota nei al neitu malo. Ia whaim whaitaita inga tato te mana tunatu ini me wha le tonu. Ia wale anga i mai al whainga palota tere lua whenusu tasi. But you're entering now as a candidate so far. What can we expect from you in the remaining of this parliamentary term? Ia, o le ngang whaaftaile nā, o no lewa, o toi fo i tonu parlemene ma le fua fau, lewa uu ilo lima. E le se fua na whafua beta, o le fua na atofa, o no le mafau faunga sa fau wau fau pono mena tupu no fo inga nei, o no fo inga nei, o no fo inga o pupu ngā mwhaingta. Sa au sa vali ele vanu o le ato le oti, i le tele o whawhita au. E pe lava o upu sa moa na whaetu le teimu sola, o te le tue mana o toi ui se sitama whanau o le atunu i mena o ui ai. We have to clean up Samoan politics. Ai whailo tangata whatau wa, ai whai mosi tau langa o le mta upu nei. Au lo toi au wai parmene e le whauru ngā luenga. O te alu pe wha waulo wala wina, tu langa masani. Tonu o upu whai o malo. Ai pe wha pe nasa utala, o au whauru whale alo ia le pāti.
o autou silfia o le fa'atuatua i le atua sa mauatasi. O le pati ua leva na fauao faupoe nisi fo o tamali o le atunuu o lo itono o le palemene. Au fa'atonuina ia o e lo tumālō sui le tatou walava, sui le tatou walafua, tatou o sa'ili se mapasaga mo le atunuu mo le lumana'i. Te lē tau fa'amatalatua me nau atutupu. E no fo fale ia sa tu ia maa i ai o finagalo. Me o tatou tula'i mai i le maumea ese. Au lava lea fa'amaulalo lo'oloto. Ae talo i le atua e foa i mai le ala fofou. Tau ave ai tiute magaluega ma mea uma lafega i ai mo le lumana'i. Ia ma le fa'auauina e lē fou o matou nei o le itumālō alafua taola fa'autama i le vaega fa'aufai le fatoa'u alu ese mai ai. Ia le fou atu e to'ala fa'autama fo'i. Ma nisi o vaega fa'aufai, ma nisi fo'i o itumālō e matou te aga'i e fai sesi mea fou mo tatou auā le manuia o Samoa nei mataeao. Ele umisi tangi o le pae'iga laufioga lauli. Le pe ale ono masina pe palu masina le tipu. O puanga la mo le aga'i luga i palota fegavalo-tele le tatou atunuu tatagafou pele sipitasi. Le tafelaga fo'i ua e pei o le sila'asaga na a'ai ai laufioga. Ia, o le outou sisila i le so e to'ofimalia i nei. I le ia se pea uelaga e tele ale vevesi isi teimi o le vesi mai apia. Ai atu mai asa vai e faia latou mea e filemu a. Io e alana vesi o e o mai fa'avesi. Ia le tapenaga ia e tusa le tapenaga nei ia ma le fa'amoemoe lua ferusu tasi. Ma e manatu e ina i tu e taunto e teuteu lelei o le lola. E tauna i loa po fea o iai le lesi lua se lau tangata le i palota. Pio no fai atu o lo iai le sao i latou maliliu. Iai fo le sao i latou malanga i fafo. A o lesi lua se lau. Ia lua se lau lana e le sao tau talangia i peitemi uma o al matou lola le no fo ia pia pe no fai atu pe 5 se lau. 5 se lau le lola le ia pia. O le e fe ese iai ma le lola le. Maunga le tatou ofisa tu tonu, al se lau wal fitu pe se lau wal tasi. Len fai mai ai, al mātou tau tinonga leanga. O li tu malo nei e lalam papa au i fafo, o ese atu masawai, ia ono ngā luenga ma o ngar whanau. You looking forward to get back in family? Yes, of course. Very look forward. Very, very look forward to see my good friend Olo and Latinu again. Ia, whaftai atu Samoa, mo le tfoilanga ngā whaftai nei aso ni. Ofisa whaasala uma le tātou atunu, ia, lautou whatu ai ngā tausi ma lautou ngā luenga, ia, wam whai eina avatu le nei whaasala launga tu sa. I malai whirongia tau ave nei, ia, ole malai e whono ai sa tupuam sa mali atua mainga a tonu foi o se tala whasoropito le neitu malo i ono leo wa vasai foi a to e whaile mato whainga whiriwhiringa ui o lea ia vi ia le li ua i umal manuia me uma maulo to so i fumanuia sa amol nei aso i taimi foi tātou to e fisir whai pēu le ea ia o manuna tātou whailo e pēi lumo tāl sanga so i fua ma i manuia. Hello, Phil. As a dancer, I spend most of my days learning complex moves. Training with my girls is very important, and we have to make sure our movements are not restricted. And that is why I choose Modest, a known and reliable brand that has been available for generations. With new and improved technology, Modest offers faster absorbency. Be leak-free and feeling dry with Modest sanitary pads, designed for maximum comfort and protection.
you need to tackle your day. Keep moving with Modest.